tayari n'ubundi amaginga imirwano ikomeje gusakiranisha ihuriro rya Fardc ndetse n'aba Fdnb aho bashaka gukuramo imipaka yose kugira ngo abaturage bongere babe bagaruka mu buzima busanzwe hano aho bahurira na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 7/2026 mirwano ikomeye irakomeje imakobora ndetse n'akavimvira humvikanye biturika mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko ibintu bigiye kuba bibi cyane bijyanye no kutumvikana gukomeje kugenda kugaragara hagati y'impande zombi. Wazareno ntishaka M23 iguma muri Uvira, irashaka kuyisubiza. Ni mu gihe kandi makobora makrati tunayiri kugerageza kwigiza inyuma coalition ya Fardc kugira ngo yizere ko abaturage bacungiwe umutekano. Zose nibiri kugenda biba mu gihe bitangazwa ndetse binavugwa ko urugamba rukomeye rwakomeye neza mu bice byegereye umupaka aho Burundi burashe mu buryo budasanzwe kandi butunguranye. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko mu misozi yose ikikije Uvira hiteguwe operation zikomeye bijyanye n'amakuru atandukanye yakusanyijwe na buri ruhande, yaba ubutasi bwa M23 ndetse n'ubutasi bwa Fardc bagaragaje ko ari ahantu hari high risk zone ashobora kwibasirwa n'imirwano isaha ariyo yose. Ni mu gihe kandi wari kare umwe yapfuye undi arakomereka, inzira kongoka Burundu kubera inkongi y'inkuba yakubise. Ni mu gihe kandi urugamba rukomeye n'ubundi rukomeje muri bice. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ikomeje kugenda byemezwa kandi binavugwa ko mu bice bitandukanye bya territoire ya Masisi hari kwitegurwa imirwano ikomeye bijyanye n'ibiri gutangazwa n'abariyo bavuga ko buri ruhande rukomeje kugenda rurungika ibikoresho ndetse n'abasirikare. Ibi rero bikaba ari simusiga bigaragaza ko imirwano ikomeye ishobora kuza gutuma byinshi byangirika. Si ibyo gusa, neza muri Bukavu ho M23 ikomeje ibikorwa by'iterambere ndetse iri gusura n'abaturage, ariko hagati aho mu bice bya Shabunda aho imirwano ikomeye ikomeje kugenda yumvikana mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu Pacifique Ninazwe umukuru wa Fdnb avuga ko makuru yakuye mu banyamurenge bamaze iminsi bari kumwe n'ingabo z'abarundi mu duce twaminembwe bakorera amayahaga bakorera ahangaha bakomeje kugenda bavuga ko bari mu bibazo bikomeye. Bumwe mu butumwa batangaje baragira bati Ezidore Mbayahaga umukozi w'iperereza ry'igisirikare, ubutumwa twahawe n'umwe mu ntwazangabo z'u Burundi wahora ari muri Kongo, ati ndashaka ko buno butumwa bumenyekana ntihagire abazoja barangwa mu byo batazi. Aho twari kugwa muri Kongo mu bice vya Minembwe hariho abanyamurenge babiri twari dufise mbere mu mwambaro w'igisoda cy'u Burundi, abo bari bajejwe kudufasha iperereza, nibo batwereka bakorana na twirwaneho maze tukabatera, nibo badusumira urusaku muri bene wabo b'abanyamurenge. Yamara naho twakorana hari ico twebwe tutari tuzi nuko ari abapasitoro bakorana na Izidore Mbayahaga. Igihe twagarukiye mu Burundi nabo twarabazanye, erega twapfuye gushika tuza tubona barahinduye umwambaro bakura wa gisirikare bambara kurya bapasitoro biri kwa bambara. Izidore Mbayahaga abibwiwe niwe waje kubitorera acagenda abajanye. Aha niho ro twatahuriye ko ivya biganiro twahora tubona Mbayahaga tanga bijanye n'intambara ya Kongo yarafise amakuru akura muri abakozi biwe, niho twabonye ko akura amakuru n'ivyatangajwe na Pacifique Ninazwe ugaragaza uburyo ki Izidore Mbayahaga akomeje kugaragara mu bikorwa by'ubutasi ndetse akorana bya hafi na bamwe mu barungikwa mu gisirikare kandi ari abasoja. Ni mu gihe rero amakuru akomeza kugenda agaragaza ko kuri ubu ibintu bitifashe neza, aho Fdnb ikomeje gutabariza abandi barundi bari mu kaga gakomeye, bari mu bibazo bikomeye nkuko ro bikomeje kugenda bigaragara. Turazero kumva gahinda gakomeye k'abaturage bahunze, aho bivugwa ko no muri iki gitondo cyakare hari abarasuye ku mupaka bagerageza gutahuka, oro bivugwa ko batahuwe ko bashobora kuba bakorana n'umwanzi cyangwa se bafite ibindi bikorwa bari bagiye gukora. Nibyo rero tugiye kurabira hamwe banywanyi, tubahaye ikaze ngaha kuri mbonesha kure imwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye
abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wo dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kubera Makobora, Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye, tukareba ibiri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, kuri ubu umaze kumbwira uti Imakobora ntabwo bizoroshye, kugeza ubu byifashe gute? N'ubundi n'imirwano ikomeye ikomeje gusakiranisha bamwe muri coalition ya Fardc ndetse n'ama23. Yego. Ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ubona ko ibintu byahindutse ndetse n'urugamba rwahindutse bitewe n'uko maginga icyo nakubwira ari uko n'ubundi ubona ko M23 ishaka gukomeza kuba yakontorora muri ibi bice agiye ifata. Safari, ntabwo tukumva. Ndi kukubwira nti bitewe n'uburyo bamwe mu kugenda bateza umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bagezemo. Yego. Ndetse bisanyishije n'uko n'ubundi bashaka no kuba barinda ino misozi ya Makobora, kuko ibafasha gukontorora ibitero byose bituruka Bujumbura ndetse n'ibitero by'indege, yaba ku madrone yaba n'indege z'intambara. Ni ukuvuga ko aka gace n'ubundi gafite icyo kavuze mu mirwano yo gukontorora iyi axe ya Tanganyika Baraka, kuko baramutse bavuye muri ibi bice byaza kutabona. Noneho ku mirongo y'imbere y'urugamba Safari ho bihagaze gute? Byatangiye imbere y'urugamba n'ubundi ni imirwano ikomeje gusakiranisha bamwe mu basirikare ba Tanzania, ndetse nkaba nakubwira yuko habayeho deployment ku munsi w'ejo, aho hongeye kuzanwa abasirikare bagera mu 10,000 ba Tanzania, baje basanga n'ubundi abasirikare 10,000 bari baraje gufasha Antoine Tshisekedi. Bikomeje kubona ko n'ubundi ku impande zose ubona ko imyiteguro yose, ubona ko n'ubundi urugamba rusa nkaho rukomeje kugenda rwitegurwa ku mpande zitandukanye. Ubona ko gahunda rwose ari imirwano, kandi ubona ko urugamba rutagomba kurekera muri ibi bice. Nakubwira yuko ejo n'ubundi ku munsi w'ejo haje 10,000 bivuye na n'ubundi Tanzania, babanza kubishyikiriza aho biki Kahini maginga ya. Urumva ko baje gutanga umusanzu kugira ngo barebe uburyo ki bakwirukana M23 kuri misi ikomeye cyane, aho n'ubundi ubona ko bafite gahunda yo kuba bakora defensive kugira ngo M23 bagabanye umuvuduko wabo, kugira ngo badakora mu mujyi wa Baraka ndetse batazaba baperekeza ikaremi. Ibintu byateye ubwoba abatari bake. Ni mu gihe kandi n'ubundi imirwano n'ubundi Safari, uravugira kure ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira. Yego. Ni mu gihe n'ubundi muri teritwari ya Mwenga naho imirwano ari yose maginga ya hari uduce imirwano yaberagamo. Ntari natohoza neza ko M23 yakomeje hari uduce yigaruriye, ariko maginga ya ndibuze gusimbukirayo ndebe uko byifashe kugira ngo tubahe amakuru yizewe. Ariko nakubwira ko hari uduce maginga ya n'ubundi dushobora kuba twafashwe na M23, kuko nakubwira yuko uyu munsi naraye mu bice bya hafi ya za Makobora, ariko ku byo ndi kutohoza maginga yaretse ko mukandi ngiye kugenda gasimbukirayo, nuko imirwano nayo ikomeye yabereye za Mwenga biteye ubwoba cyane, harimo uduce n'ubundi M23 ishobora kuba ayigarura. Ni mu gihe kandi n'ubundi igisasu kivuza ubuhuha ku mipaka yose, aho bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Ku mipaka ni bande bari kuharwanira? N'ubundi ni coalition n'aba Fdnb ndetse n'abasirikare b'abahidu ndetse n'aba FDR bashaka kwinjira ku mipaka bahondagura M23 kugira ngo barebe uburyo ki bakwigarura ubugenzuzi bw'imipaka. Iyi mirwano ariko ikomeje kugenda iteza ikibazo, ndetse bivugwa nuko hari umuntu wamaye amakuru nyirizina uri mu gihugu cy'u Burundi ku bw'umutekano we,
ambwira ko n'ubundi hano za Kibitoke imirwano yahagereye rwose ku rwego rwo hejuru, ubona ko bafite ubwoba bukomeye cyane. Abenshi basomari kuvuga ko mama ko yaciye abayinjiye ku butaka bw'Uburundi, ariko ndetse nabitehuza neza, ariko ababivuga barashingira kuki niyo baki. Ariko nakubwira yuko hano Kibitoki habaye imirwano ikomeye cyane karundura, ntari namenya neza ngo ntobose uko byifashe, nawe ntabwo yari yamenya abasirikare bari barimo kuharwanira. Bumve ko ibintu bikomeje kuba bibi, kandi igikuba cyacitse muri ibi bice byegereye imipaka n'ubundi hagati ya Kongo n'Uburundi bikabanye cyane, n'uburyo abenshi bakomeje kuvuga ko nihatagira igikorwa ino ntambara iri bwimuke ikajya i Bujumbura, bitewe n'uko hano ku mupaka wa Gatumba ndetse na za Kavimvira hakomeje kugenda hagaze ibitero biturutse mu Burundi, bisa nkaho bishaka kwinjirira nyine kuri ino mipaka kurwana n'ama 23 nayo iri gukontorora hakuno ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, ndetse ubona ko n'ubundi bitari buze gukoroha ku rwego rwo hejuru. ibyo byabaye ryari safari? Ibi byose n'ubundi bibaye mu masaha y'ijoro. Ndakubwira yuko n'ubundi imirwano itangira kuba mu masaha y'ijoro, ni ibintu bitoroshye, ntabwo bagikora amaoperasiyo mu masaha yo ku manywa, ni amasaha y'ijoro. ibi byose nibwo byabaye bibaye, ndetse ubona ko hari ikintu cyahindutse hakurya mu Burundi. Wabonaga ko nta muriro uhari hafi ijoro ryose, ubona ko nyine bari mu myiteguro ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, ku bijyanye n'urujya n'uruza bihagaze gute kugeza ubu? Urujya n'uruza nakubwira mu bice birimo amahoro, urabona ko nta kibazo, ndetse na nyuma yaho baburijemo igitero ejo bari bateye bari bashakaga kuzana mu minembwe, ndetse magingo aya ngaya amadrone yari yaje mu minembwe kureba buryo yatanga ramforo ku basirikare bamaze gushyira muri biriya bice bitandukanye byo mu minembwe kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano wa minembwe, kuko minembwe imaze kumera neza, umutekano uri wose. Urabona ko muvuma yaje, urabona ko nyine bisa nkaho igikuba cyacitse bitewe n'amaoperasiyo bari bateguye, ndetse ubona ko amaboko yacu bisa nkaho nari nabikubwiyeho, ngira ngo ndumva nabigeze mbikubwiraho. Amaboko yacu yakoze withdraw kugira ngo ijye muri ya misozi ya minembwe, kugira ngo irebe buryo ki yarinda umutekano w'abaturage bari bamaze iminsi bameze neza. ubona ko urujya n'uruza rwatangiye kugaragara muri ibi bice, ariko nakubwira ko n'ubundi mu bice hafi na za Uvira, bice bimwe na bimwe byegereye Uvira, urabona ko ituza riri cyakireka mu mujyi wa Uvira. Urabona ko nta kibazo, ariko ahandi ho urabona ko n'umuturage uri kugenda afite ubwikango rukomeye, kuko isaha n'isaha hari abasirikare nakubwira barwana ku gipfunsi bari muri uno mujyi wa Uvira. Bigoranye cyane kuba bagira ikintu bakora, kubera yuko abaturage bamaze kugenda babona ko n'ubundi isaha ku isaha imirwano iritura hejuru, nubwo itagira icyo yangiriza, ariko urumva ntabwo babura kutagira ubwoba. ubona ko urujya n'uruza rukomeje kugenda rugabanuka gake gake. Yego, ni mu gihe n'ubundi muri teritwari ya Fizi ho n'ubundi abaturage bakomeje kugenda basa nk'abafite ubwikango, bitewe n'uko na bamwe mu bakwitwa ko ari bene wabo bakomeje kugenda basakirana ku rwego rwo hejuru, ndetse n'imyivugutanyo igiye ikomeye kubera ibigendanye no kubasahura, ku bigendanye no kubaka imisoro. urumva nyine bo bari mu marira, ndetse hafi n'ubundi na biriya bice bya Makoboraho nazashima imirwano irakomeje kandi irakataje. Izi ngabo za leta ya Tanzania aho n'ubundi bashaka kuzamuka kugira ngo baje gutanga ramfort hano mu mujyi wa Uvira, ariko mama 23 irasa nkaho iri gukora akazi ko kuba yakora defense
ariko ntipushinge ngo irigize inyuma. Ubona ko M23 iri gukora defense bitewe n'uburyo mu minsi yashize wabonaga ishaka gusa nkaho yakomeza ikagenda, ariko magingo aya iri gukora defense bitewe n'uburyo bukomeye cyane bw'ibitero bigiye bitandukanye mu bice bimwe na bimwe M23 yagezemo. Ibi bikaba n'ubundi byarabaye isoko yo kuba Safari turumva bicika, uri kutubwira? Nende bamubwira ni M23 basa nkaho yakoze defense muri bino bice, n'ubundi wabonaga ko ishaka kwerekeza gufata umujyi wa Baraka, ariko ukabona ko magingo aya yakoze defense kugira ngo ikomeze icunga umutekano mu bice bigiye bitandukanye biturutse ku mpande ukomeye y'ibitero bikomeye kandi byinshi yakira buri munsi ku ihuriro rya Fardc mu makarita agiye atandukanye. Ubona ko n'ubundi aba Fdnb baciye intege ndetse bakoze akazi katoroshye kugira ngo M23 idakomeza kuavansa urugamba bigaragarira buri wese, kandi ubona ko n'ubundi M23 nta gahunda rwose yaba ifite yo gukomeza kuavansa urugamba, uretse imirwano yo gukora defense kugira ngo barebe uburyo ki bakomeza kurinda umutekano w'abaturage n'ibice bagiye bafata. Yego, mu yandi makuru rero abaturage bahuye n'urugomo rw'inyeshyamba za Mabondo bagaragaje umujinya mwinshi nyuma yo guhamagazwa Kinshasa kwa Captain Anthony Mwarushayi, umuvugizi w'akarere ka 11 ka gisirikare muri Fardc. Iki ni icyemezo cyo guhamagazwa kije nyuma gato yuko umuvugizi w'ingabo agaragaje ku mugaragaro ibyo ibivugwa ko ari ubufatanyacyaha bw'abanyapolitike bamwe mu ihungabana ry'umutekano muri Maindombe Kwango n'ahitwa Kuri. Iki ni icyemezo rero cyashizwe ahagaragara, ariko ku ruhande cyateje impagarara haba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu turere twibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo. Mu kibaya cyitwa Bateke cyane cyane kibasiwe n'urwo rugomo, abahohotewe benshi babona ko guhamagazwa k'umuvugizi w'ingabo ari mu buryo bwo guhagarika ihishurwa riteye isoni ku bayobozi ba Kongo, nk'uko rero babigaragaza kandi babivuga, bakagaragaza ko ibi batabyishimiye, bakagaragaza ko atari byiza. Umuyobozi gakondo wa kwa Mafu witwa Saniel Ribey yagaragaje neza ko ashyigikiye itabwa muri yombi cyangwa se guhana Kapiteni Mwarushayi, ahubwo yahamagariye inzego zishinzwe gusuzuma neza amazina yavuzwe muri raporo za gisirikare zerekeye ikibazo cy'inyeshyamba za Mabondo, nk'uko amakuru atangazwe n'ikinyamakuru Congo Media.net abivuga. Uko ibintu byifashe ubu ngo biragaragaza ko kutamenya inshingano nk'uko Stanley Bay abitangaza, aho asanga bitumvikana ko umusirikare mukuru ahamagazwa kubera ko yatanze amakuru akomeye mu gihe ababigizemo uruhare bakomeje kwidegembya. Abaturage bo muri aka karere bakomeje gushyigikira cyane ingabo z'iki gihugu mu ntambara zibasiye ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo, mu gihe bafata ingabo za Fardc nk'ingabo ibakingira ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kugeza abaturage b'umutekano urambye. Nguko rero Safari wakomeza n'ubundi utubwira nibiri kuvugwa muri Nord Kivu, naho hari kuvugwa ko hari kuba imyiteguro ikomeye y'imirwano za Masisi, za Warikare na za Rucuru. Ho ayo ufite yaho yifashe gute? Icyo nakubwira cyo n'ubundi n'imirwano ikomeje gutegurwa muri biriya bice za Warikare, muri ariya mashyamba ya za Warikare. Yego, ibitero bikomeye cyane bashaka kugaba kuri Masisi, ndetse ubona ko bamaze kwitegura ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwo kugira ngo bakomeze bateshe umutwe M23, kandi bamaze kuvumbura ko imisada ya M23 ingabo nyinshi zagiye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo urumva ko bashaka gufatirana iyi Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo barebe uburyo ki babakubita inshuro ku rwego rwo hejuru, kugira ngo n'ubundi bagende biga mu tundi duce tugiye dutandukanye muri bino bice bya Nord Kivu. Yego, ibi byose biri kuba n'ubundi urabona ko Masisi itangiye kuburamo umutekano bitewe n'ibitero bya hato na hato by'ingabo z'abatashyiro ndetse n'aba S3. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza muri Nord Kivu, abaturage barabasha kuba bagenda mu makuru mufite? Kereka mu
bice bigiye bitandukanye ariko nakubwira ko hano bino bice n'ubundi aho Masisi igabanira na Yarikare. Yego urabona ko urujya n'uruza rwo ntarwo pepepepepe rwamaze guhagarara. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka bashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ufite ndetse abone ntuzongere gucika. Hasta la vista.